aba gusima spimbi amuna sana sokera chinga kichino kole vipindi tokaraga mu kwa times kero kende iga mwale kijana kemo kyali korera Matiang'i United opposition kali nyagitali kaumiete sana paka mukora Matiang'i omonyene ka kumutara nyagitali asalenge lero nanyalite ko muri kijana ekyo yaikirega iga ketwerese exactly ningi kyalenge mpaka kanyora nyagitali ndo pole sana. Asante. Karibu sana kwa Mkwa Times. Asante. Heaven. First of all, unaendeleaje? Naendelea salama. Mali wangu na kutumia ikando cheche nchinero. Okay. Tutaragenda exactly what you story na yalenge. Introduce andu bakumanya. Nje. Samale tangoro ku Obed. Mugunde. Somoni. Nkanga. Kaere umachoga borabo. Okay. Kenyanya. Kesa location yokuru Eberege. Eberege. Tawni maana chete 2013. Amenyete from 2013 mpaka wana yaso. Okay. Yeah, actually. Are you a student? What's your called? I called the school 2016. Okay. Precisely right now ngiyokora. Wani ngane yaso actually wani gatimba tigasi. Tuatigasi. Okay. Kasi ane ayarete wetera mheshimiwa Matiang'i. Oh. Na kierete. Nani kile saiba? Ali umoja building. Yange sold family bank ya kawaida. Sabe yo customer gete karate gasi. Funeral program gete yari ko ba design. Poster nina lego design ya Mugambi Matiang'i. One customer yo kacha. Boss ya kacha kanya ndinda kora gasi yo. Desktop ya na abate poster ina lego design. Akauma nawo akandama ande one sengenchonta mo sigeti. Nganda ndiki Matiang'i yake gasi. Actually nabe hauna chakete naona chakireta ukubogole poster ya Matiang'i. Nabega siyarete iko? Gasi ana yarete iko. Oshaka kuvugulia poster Matiang'i. One sengenchanto mira se Matiang'i. Nkaenda kuri Matiang'i rende sengenchona rogera nabo tigasi. Kai. Aya betego. Pole. Asante. Pole. Wono kuleli kwa kanyora Matiang'i other than ilikuwa umiaga? Actually liga na umia was my first time kumanyara. Oh, mokora nere 1-on-1. Okay. Na mroje. Minuna abikole? Mintu na bange tora. Okay. Ndo yoga tutase family tora 7. Oh. Okay. We have yase poster Matiang'i. Which type of campaign yokora? Umete online iga ingukwana I precisely ngiyokora ne poster. Poster anano korali United Alternative Government. Bantu bale Jubilee. Lakini mwananje kirenga kyane mono. Ase Matiang'i. Ase Matiang'i. Matiang'i. Na koroche kal family bangirindo bwate poster ines efirimbi. Tingwe bwetiko kukwana kende. Other than gutara. Ngura moronde. Na kora monde. Na ondama. Awukira. Koiraneri. Enda koligereri ngobogerie firimbi yane. Ngete ande timbo atinsa chiago chagana monto. Na yora chonche kina ande tingo kora kene ngo kanyokole. Ngende bintu byane. Nka yokora re Matiang'i. Busongo town yoka kusema machoke kusengai. And actually Matiang'i. Anyandire nale kutwaro kubwa wananchi. Na talirara sana. Okay. I've been to Ogembo. Achire Keroka. Achire Suneka. Kutara na magoro. Na magoro kura re Matiang'i. Kukebuguligo. Paka Keroka na magoro. Paka Keroka. I've been there na achire Keroka. Achire jinsi ama chinyenge na achire. Nilipono kento keko motivate actually. Nchumo kambikaransa. Ego maganora amoke. Ngencho abantu bakungira. Bantu actually kurata arande sana. Okay. Na magoro. Ana kulina gale. Ankoboka. NCV anywe chai usinara geronyo busibwengo. Nasoka para. Kwara le Matiang'i. Tara. Para gati. Yengo rando bate poster yo nene. Naiko Ogembo. Ande na irana.
ngoika station imbegete ngoika ngoika nana ororo guseng katatu oira ne busongo katatu mangweta nana naira nana seju na kura ande naira no busongo okay chaga na kura na ngoira na neni na banyaro monto facilitated kokaenda isiko but nje yale ko nala kanyaru kubwa angangwendale kosoka nalenge bono none igure muganogo ne posto kulia Matiang'i kwatara korera Matiang'i bia litukio umiete ngikyaveta kera na umiete na roete taunia Kiambu na lenge gochi okay alikonda Kiambu ngitana na Kiambu mali gons pinkole ngirana ona karona ruga nkogenda ana igete kikati kikati aling abantu bagosoka kuru skurume na maite bana ngaibale guchi abasoka kuru skuru enga abantu abange igaro amuragete gikundi gara 20 chakara ne chigas chabo barenge basokera aba basokete bakumenya kagucha sende cheka mate nana litenje kawaida omonto gocha sende labda tete twakebicha gosago kire gentongo kora lakini abo bono bagachaka kondwanirioka bagao bakangita bakabutore gento keri actually nchata ting maiti no na naigete nyagita ona itetu na agetu njabaka lire na roja bono na kure pole enjo na agetu tengo nyara watana kiare na agetu sana nkanyora ande nyagitali general busongoga bono ngwaro chondo manyeto nonye naye tokonyara gukora tayari baka kwari kororano kwirwanirira bono tokonyara gotegere no nero ngaka na tindo charonde mbabe ite t-shirt chonde mwana siasa kusina abantu tufasta bale plain babegete na bale bange batatu na roche babada chigwasi cheuda cheuda chigwasi abande na bange go babwate mete igo ko kana banyorite sigino nga hoju gocha one they just came from school kumyo gocha sole bono ngote ko sem function ki ari ngoro sairi ari ngo maybe bono go ba nroche bat banka bat meto haye ngweta kwa lengo cha busongo ngweta na lenge nje Kiambu na lenge go check pole sana ndugu asante bono kile kwa beta assess na banyagitali problem kikwanyo tina ikwanyo tole so 5 you can share cracking kale na wata alia ase ni mpuga au ka ngera tengeta na ni go na igete na ile tu karona igete general kabari fadi go chema korwe manka ganda ngairita no portano to karwa to gache orthopedic yale ko ngatendi yale nge gachiron mankale toro nandi gereri ka crack na wata nkalikana na mono akateba na baga kwa managed na mariogoto tadi lazima ngole operation na baga kwa managed na mariogo so wakanga mariogo na rongo kuna kutumia wa boniga at least nabogutara keigo abangutara nimbata clutches akirende tinaleti gochitumia because tinda anjana ni ngomiete na to that extent clutches lakini clutches chimbangeta anjibata nyamba na kikwanyete ku manage your medical expenses chinga ke chance njalenge challenge lakini baba shimo mbele ba chipetin wangonya to expenses njalenge goro sana chinde pakana naso tumu konaro ko wakana na mario bill chinde because ni maite boni ga ebinto na bire because tali
anu mheshimiwa nabo kana nabwate nyata bwati it is true metan zukira nga bishimwe bali chivesi chuka ntubona muna tumaite nabo igo akirende nje I appreciate ani mbuya because asina na sanyu mwana na nchengo tebaiga mwanto kero monta achire kukorora kintu kia maana sana yani is more than money taribo na atakutikira basi kinendo kia maana so njengo kwa kero mheshimiwa Matiang'i okay mbuya mana so wocha kondora na chitaka ntikira subesa chalenge akirende nchansirite okay nchansirite actually nkam mentana chinde nkamanya kurwera nyagitali okay since that time naki manyoko ben touch na ero se bantu ba banyoko bona kendrate kusengo ngainelele was oniga I'm going through a very hard time been living bintongwetera nebingi no wana kondich nchenda time coverage okay tibona I can't tell whether they ignore me because most of the time nakonyara wale busy so I can't put that claim na bako ignore asenje na wangu kile igora kile and I don't know from their side what happens but I'm going through a very hard time. Share with us, what are you going through other than putting aside the people you are reaching out? Inki hasini with right now. Family. Umuswati no mwana. Umuswati ane she's pregnant. Na de sana wangu iga. Will not take even 2 months from now. Mbata wana babere. Okay. Nango chibale school. Tuwate chipasti dio. Situwana to clear. Okay. And amalia wangu tumia. Okay. Are very expensive. Ajibane ko bidi bako muibuli ona ndo swim. And ko yang golira yue ko inanjabana ngorora na no soko because chinsangwa na ta ko nyamu muibuli ona. Alira manyana ko nyanze. So ayangu etiraboni kana arayo because nana toro tindi kararo mat karongolenge na mambi labda tukabwati kenda to koli anjoro zitingo nyana ko moka ngenda gas it is true na nje gas yane teri gas yende lili ya gara tengaito kuboka orere Matiang'i kwenda nyumba ndale Matiang'i ande ngera na nyumba. First of all, pole sana for what you are going through. Asante. Kero kendo metendo nyora mashabiki ya Matiang'i araga ni wo support because you know abakusiveru eto konya Matiang'i just the same way kwa rule. No what anyway para ku reach out ndo bensi oraga ni kwa support ko gas ne kurare Matiang'i no what pay bill use number gutumia ni mbate number ya na yesim. Okay. Kindly na bakonya share nyokoro okay in case funds na bachiko share nae uyuraga ni ku reach out na no ko moyo tuga bano number ya 07 45 37 91 75. Now after kwa etere incident yeyo kwa nyori nene vitisho binde byonse kwa skurua sonde kose nini watebuto wasote chaparo or anything kose nobody has threatened you njirende. Actually man tunaro ndikerte message WhatsApp okay out there tebeti na rango mere para ne post ya Matiang'i kituko ina lingoza komanya ere text na ere bakabana. Okay kwa share no tutebena ne police station or something satinda sia edinta da nyarata mi na gotara. Okay Ningo take to komanya kiko ana ko nyaro ningo take na gotara ronso kega. Okay Anda nyomba labda ngise ko soko ko nyomba anya na nyere besa ya malio ronda gende ngura malio oirane ngera na mbetu sindan. Okay
Alright, so maybe don't touch your consult to manage through the threat ingikira nyalo kolekana at least to secure yourself. Taliba? Manyanga no safe. Appreciate. Bana. I'll reach out to na gitara nyole nchendora konyeke. So bado no determined kugenda ne campaign ikora bibi. Campaign yani gento kera ndusi ana makweli. Inje kora lili Matiang'i. Labda mangu antindeka. Ni paro kali. Nande. Ena makweli. Na umutienyo na next year. Na alikutige campaign. Kera chikura chiari. Kera chikura chiari. Dili na lingotika. Na actually nanyende in this state. Na mfiriti like nale konyora chinguru matengendo kiria medit chikuru itera chibesa chana. Get expensive sana. Yes, already go by the way. Yes, already go yonspio. Ono tinda nanja tindu utagana kuchanda bagambi kubatebyo teto para gento gete. Ono nala konyora chinguru. Yes. No endero. Enko andangerosi. Ande mambinso okay. Eko gara nero obisi yana nanje. Toko savanga kentumni kia cover this time round. Nge cover nainde. Kiro munda kole siasa ya amani. Na oyo nsemo yende rochenga ayam byokora bali gikia bakoreke. Abara ubasoka. Gosebona batali mumera nenchera. Kiro munda kole bintu byaye. Kiro munda kole byasara byaye. Gosebona. Because nchatindo chini by the way. Bantu bali. Kento keria nje imata computer. Abongo ba designer ikiabo. Oba choro muntu. Bali so keno muntu bana era utanga inendu maga gosentanga naru maga. Ese bintu bigandego. Whatever ngono what skills ya computer. Sana. Igo poyo byangi urakali so that ndivenzyo yokoraga igoraga ni kuba support na ni biashara byabo. A support ko sino ko igasi. Egera ko ninki uragani. Je boniga. Binto ndagani. Ondu wansi ondigeretia. So ngegwete. Okay. Titangani. Support ya nanapi. Oranga. Otaranga gasi. Ora wate kadi. Okay. Ontora hakira Matiang'i ekura. 2027. 2027. All right. Korwao. To kura. Umanya kondi kwa non support. Yenye kanyale kana. Seboni gento nchora support. No kondo seri gento kerikiana. E poster. Ngira ne para. Ora ri Matiang'i. Computer ni mete sana nota ke nje kene ngelingo sinyo kora sa computer. Kora IC3 CT. Okay. SCC yani batis kwa certificate isata. All right. Computer. Okay. Matiang'i kwenye graphic designers and many other people. Do they know Nganoli qualified to this extent? They don't know. They don't know. Yeah. But might. Okay. So I think we will reach out. Mheshimiwa Ngaranara about to come so that at least even if you can be considered on your some no major design, for instance, chip poster, you don't need to go to Nairobi. To go to your office. It's just a computer in your house. What design? Kwatoma. Pia to make a sindio. I think that can be a good thing. We will initiate. Mukakoti Matiang'i nara to come. Mukakoti Matiang'i nara. Yaro kumerezana botevinga umungwano ikiza designer. Aya abashimiwa banyene mpaka ni posters chi designs cyabo cyo ku campaign ngisi ndina bako kana iswa printed kwa rosiga kwa Mheshimiwa Ngara echaye bicha yae na Jubilee kala ndaiga na bangoros chat chike kene ngeli ntali korosi biba kora no go brand yegale bana na boko brand na kwanza naona go drive but the driver license ikobono, which means you are skilled and then ngakienera bono takire ngoshando with a few walinda nyole ngochagiro Mheshimiwa Ngara Mukakoti Matiang'i tumagusukuchia bando yomo at least onyole some way ora kime familia yako teko bia ndo Nchitianga kemya muno sana kurechinga kichiago goikaga despite ngano iwete bobe mbya muno sana, it's humbling. I hope nga abananchi bakusi banyalo support ase campaign yago gukora bona sini sawa mbya muno sana so wika au simwe spim mbya muno sana ngade mwategerere mumuroye ko bed
nero yebono iriti to last time nyasa mukonyire nendo chakira at least kurambuka ke gutaratara kiga arakora kende mama tegereire kurwa se mwikaranst mama igole kabisa njimna mukwa yendo nabasabene na mwire platform mumumanye obaire namba yae mwanyora kaki mo support chase mukunyara let him even have a business muswati karo taurane business gogotara kaki ndokoka ne some simple fundraising for him at least anyale ko correct okina namba enera in case kora mutumira bako ngin form will organize even if it's a fundraising to support egaranya le establish a family yae kaka sinukora le matiangi omoyo koro evijana bune vinge bire gusi kibaraga nibo konyi bonde bwensi bategera tiango tenga bagusi squeeze vijana bitanga ini kora le matiangi kabisa omtandao kabantu batanga ini right left and center batetenga matiangi wakabe president kabisa baba poko watu sumba kidogo lakini usikumbuliginde yamuna sana. Thank you so much for watching. Tumana next video stoka raga. See you next time.